E tungalu apoti kamakino skede TV East ko Malera kese bala sebe chalo ngese tere kina keda tunisina Akipi. Anoka ibarndi keda ijarna kai tunga neti ajara lipebe Apugan dese kote yata kanyara kipinu eja so somerolo kachonga primary school. Yata kese da Akipinu wairi ame chalo tetere kai ngarakini tunga kere. Seko kau aja siya kusona kiko waila Akipi. Nara siya rai woka Akipi nupa panya ngpo na emate. Konyo buya buya na Apugan so maksaya na masya Akipi. Kodo datus ne jengi sina imorso keda itu. Aitu kude ya poai sio ditungi kan konyo ra mari atapun kiyo katapun unibo ditung eronyi kere. Yata kena atapun ka sukunya na ro kialu kere ya lupa apita. Dangono are je perapu na ngaran sio. Dia kipungono kate jire ra lupa apita ne. Chama kisho Arikokin rare akosi. Tosomodachi. Te ngakipinu ipo Kesi pedore ti akwa akora na ritono chalo. Dodo I uamitede ti Apugan yata ki atosoma paipon. Yata na Akipinu akora na ritoma. Oraria iti asipokina ni pelo somero bon. Ya ido Mariana Akipi. Nye Joseph Tori lode sipokinita kanuka agweta lakini tunga Akipinu kaibo sitiana. Neside balede kudukina iketenal. Achuma na dano isikete kwa na Akipinu teteredo ai sipedor ai puriloka itunga. Mama gila pedor rai janga kipikware na ritosoma solas. So iwalara ko pache paki adaona Akipi aretunga bua adaona pakine pol ai tedolo bobone elo muni akolong. Yesi te pedor agi lai jango na Akipi. Konyara Apugara ngara kina gilo ngini kai apiara kimina Arikokin tomani. Ti kwana ajene beti agilo ngone some jok ti janga Akipito ni kware. Waparare ngo operator etawa libo kite tanks. Eja ikwap uriana koroti etawa keon kujuno oja rere Akipi pero rakirka ne oja. Oso di tanks lujare sho keda gilo. Erasi lumopira ikesakui enonok polete. Je pore jola inere ngunuda orasi luswa. Amito beti tanka kose gogong ngara kishada ona pakine oja. Nara gone je inere agilo ne mbala ne peta 2017. Ido mationi sana je tanks. Nara buedo pete buganga. Konyelo yote tatai kowele Akipi anobu kedia ara water engineer Richard Gwangu ngese chamuntebe pejorota Akipinu ejiasi ya chonga ai sharato mo chalo elu dunyatari ngesi konye lipitebe tunga ngina keside koti torno torali package anyuno LOC1 ton LOC3 lo temuke. The project was done by the Minister of Water and Environment. I would request that their request they send in an application which is being stamped by the LOC1 and the some county authorities, the LOC3 and the some county chief, so that we can plan for them probably next year and do for them some extensions. Akipinu kesa ya unete area wote loka Akipi keda environment ara water and environment. Ido edukita hotel loka imilo na kwata kaisa kanyari dope itosoma agogonguna kolong ara solar system ai sikuna Akipinu kinga. Ido etegaro okaru 2020 David Rai Opus TV East Kobukeja District.